Deputy Speaker Lalfamkima'n Kolasib project veng atanga dumlui panna kawng chu hmunah enfiah. Voin hi World Blood Donors Day ni Kolasib po Blood Bank Kolasib District Hospital the Association for Voluntary Blood Donation Kolasib hmunah. Naktuk YMA hian Kolasib Sub Hqrs YMA chuan YMA pualin Nazareth Nursing Home Tumpui District Hospital Kolasib TNT Khuangpuilam Enna In Vengthar le Audrene Scism Children's Home Khuangpuilam te chengsang thumcheu thilpek an pe Clear te chibai ule Lalfamkima'n kania chanchin tharilo ngai thak chun chomang Deputy Speaker Lalfamkima'n Kolasib project veng atanga dumlui panna kawng chu hmunah enfiah Kudna thoktu te le lir thei khaltu te ta na kawngpui motak hetianga chiale ngei sak ani lo chumak ati thu asoya chung ko tam tak ei zonna kawngthui po ni lo dumlui thleng tak nial po lir thei tlan thei lo le ke kal thlen ngai om chu za thla ka ti thu asoi Deputy Speaker hi Horticulture Department hoktu ten an troi oma dumlui lian zaw hrai tu ten an lo dong songa kawng thazok le lir thei kal thei dan tur soi hawin kawngthui zong an te nga la ne Deputy Speaker hi Horticulture Department thoktu ten an troi oma dumlui lian zaw hrai tu ten an lo dong songa kawng thazok le lir thei kal thei dan tur an soi hawin kawngthui zong an te nga la ne Deputy Speaker chuan kutna thoktu te hi kan ngai pui mo chewa kutna thoktu mai ni lo mi pui te thlenga kan chhor tangkai thei turin dumlui me du tok lawin baira birot thlenga po turin kawng siam ani tur thu soi he kawng pui mo tak hi Chata kasiamani theinan helai kongin apal tlang tur ram nei tu te in poim obera a chhor tu ber tur in ni awangin theitop chu a thopui turin asoma zaw hrai tu te pon theitop an chwa tur thu soin Deputy Speaker ne nan har satna sukyang tura ma alak sak awangin lom thu an soi ngal ne Naktuk YMA lo thleng tur pualin Kolasib marveng chuan khotlang changrwalin meithai in pahni vo in khan an saksaka tun thatira changkhan Leimin in alo hnol chu khotlangin an lo saksak to bokane marveng VCP Pvt.Ltd na changa thu kan palai na don danin in an saksak te hi pilal din pui le pieng thanzuali te an ni a housing for all noi in sak chan pui na andunga ma se an manin an sak theilo awangin khotlang hrai tu te na malak sak turin an nge na marveng VC kai shwaya YMA le NGO sang ten joint meeting an nei nuwa in hi saksak an relta ani voina in sak natlanga hian YMA section ni achangin natlang an thok chuaka natlang thok chuak te hi in pahnia hian an in semdara in sakchan puin an don ba ka mamodang chu khotlangin an ngai to sakdona veng chunga changa chanpuina sang alo ba ka veng pon changin chanpuina an hmu thua VCP chuan a soine Kolasib tu MLA Lalfamkima'n po in cheng sing ni apea pumanga silcha rotin stondas apea puvanlal fela tumpuin manro phurkhom ngai te phurkhom sakbokane marveng branch YMA president pumla songklong chuan natlang hi section in chokin an nei don ti asoya voin hian section ni an thok chuaka karle thole ni a section ni dang an natlang le don bokti kan palai shirani Kolasib marveng khotlang hian thakalta ni somni pasaria cyclone atle tuma leiminin an inamin pui pimangai zwali te in chu tun thani le khan lwa thei turin an lo sakpui tlen sakto bokani ti asoi Voin hi World Blood Donors Day ani Kolasib po Blood Bank Kolasib District Hospital le Association for Voluntary Blood Donation Kolasib hmunah ani Dr. Lalfamkima'n Senior Chief Medical Officer Kolasib District chuan khwalian ani Komin Tumpui hian celebrating 20 years of giving thank you blood donors ti man ani Kolasib District Hospital Blood Bank hmunah man hi Kolasib District Hospital Blood Bank hmunah man hi pualin chana President Association for Voluntary Blood Donation chuan kai shwaya Dr. Lalfamkima'n chuan thu soyen World Blood Donors Day hi kumsang ni panga achang manchan ni in kumin hi voice somni na ani blood group sang muchuak tu ka Leinster pian champuala kumtin man chin ani thu soi thilpek war tura midang
zertir atrol thote soin thisen pek a hlom lo dan te asoya thisen pek awang hian alung ati tha a kan thisen hlui chemei tura in pein thisen thar a in siam le a mishing in kan thatpui zo kani ati hei banga hian thisen pek don hian thisen sang zon thlom HIV le thil dang test nga ye oma heng te hi a shana test don chon sum tam tak se na tur ani lain a thlonin a test thei pha bok ati he hona hian nikum lama Kolasib blood bank a thisen petra NGO kaushan Institute atanga pitam tin na thilpek pek an ni a report atanga alandanin nikum April ni khat atanga komin March ni somthum pakhat chungin Kolasib blood bank a hian thisen pek unit sangkhat za som sari pali a oma heng zinga sangkhat za som panga hi voluntary pek ni in replacement unit hi somnga pakwa oma voluntary thisen pek hi za a somkwa pali point pakwa ani blood donation camp voice somni pakwa nei ani bok ani Kolasib SP Office Conference Hall, Kolasib District Chunga Police Officer 10, 3 new law anti new Bharatiya Criminal Law and Zira SDPO Kolasib Manjit Singh Sangla IPS chuan zertirani training a hian Indian Penal Code IPC ti chinte Code of Criminal Procedure 1973 ti te Indian Evidence Act 1872 ti te chu aming thak ani thote IPC chu Bharatiya Naya Sanhita BNS 2023 ti to tur ani thote CRPC chu Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita BNSS 2023 ti ani tak thote le Indian Evidence Act 1872 chu Bharatiya Sakshya Adiniyam BSA 2023 ti ani thote soilan ani a hei baka hian dan le shai then khat siam danglam a om thote po soilan ani 3 new laws anti me hi parliamenta pass ani nu a July ni khat achang hian India rama man chan turani a Kolasib district a police officer te po hian ma in training hi an lo nei to china tuna training an nei hi atop na ber tur ani Naktuk YMA hian Kolasib headquarters YMA chuan YMA pualin Nazareth Nursing Home Tumpui District Hospital Kolasib TNT Khuangpuilam Enna In Vengthar le Audrene Scism Children's Home Khuangpuilam ate chengsam thum theuh thilpek an pe YMA hi sub headquarters YMA shrai tu te hian hun chang an man puidona thingdol Vengthar president pu Thomas Dilal Englian le secretary pulal nun moi te an kaldona thingdol venglaya vice president pu Silian Kunga le treasurer pu Timothy la chuan oma Tekalin rank tekon branch assistant secretary pu Jerry Zoram sang le financial secretary pu Samuel Lalfamkima'n an kalang Nimin Khan DIPRO Conference Hall Kolasib District Project Office Samagra Shiksha Kolasib District le Science Teacher Association of Mizoram Buat Sayin District Science Congress 2024 nei tur chungchanga Headmaster le Science Teacher detan District Level Sensitization nei ani he huna hian District Coordinator Children Science Congress Pulading lian chuan report a pe a he huna hian Resource Person a Associate Professor Center for Disaster Management Mizoram University Dr. Lalfamkima'n chu man ani Lunglei District Huamchung Lungrang South le Upper Lungrang VC te chuan thuchwa siamin Government Lungrang Middle School a zertir tu in deilo awangin chokidar le chuchum tu te po in class an lak thin thu an tarlang Lungrang South le Upper Lungrang VC te chuan Government Lungrang Middle School hi Lungrang South le Upper Lungrang Khwaten anin Tom School ani thutar langin zirlaina pongsom sari pakwa an omeka zertir tu pa ngai pakhat Hindi teacher in maternity leave alaka wangin tu na hian teaching staff an umlo anti Antarlan danin tu na hian art teacher le IT teacher pakhat veve omin anni hian atrol angin class an la thina an chokidar le chuchum tu te po in zertir tu anin deilo awangin class an lak pui thina ne Government Lungrang Middle School hian headmaster an neilo na arei to thutar langin Lungrang South le Upper Lungrang VC te chuan arang thei angbera headmaster da sakturin sarkar an nge na Lungrang South le Upper Lungrang VC te chuan zertir tu dabel vat an phut bokani zertir tu hi an dabel vat ani lo chuan sikul khar thlenga malak an tum thu po an tar lang ani Rajya Sabha MP chuan Sairang FCI go down za asom rukcha uzo alani a rel lu anai awangin harsatna an tok don ati Rajya Sabha MP le Food Corporation of India State Consultative Committee Chairman Nibok Puke Vanlal Vena chuan Mizoram Sarkar in FCI tan office store pese aduti asoya
Sairang FCI in go down na sakchu atna za asomruk vel anzo to hnu forest lamin complaint an thelu awangin na tho chun zom thei ani lauti asoya rel alu hnai awangin harsan om thei ni in an ngai bok Hotel Regency press meet akomna puve na chuan state danga chuan FCI in hmun thatak tak an nei lain Mizoram chuan mi in lo in an omti soin new capital complex a hmun ma ngai to sakse an du hle ti asoya hmun ma an dil na hi state sarkar a pu an thelu to ni in soibok Sairanga FCI in go down an sakchu na za asomruk vel an zo to hnuwa forest lamin complaint an thelu awangin na tho chun zom thei ani lauti asoya komin kum top lama chuan Sairang thleng rel lo tir tum ani a hemi ma a go down hi sakzo ani lo chuan harsan an tok thei ni in asoi rel mangin bairabi abu fai thlakata voili vel purlo thin ani ti soin tum khata wagan somli pahni alo thleng thina ma se rel platform le kudam da inkar kong achia ta wangin do angin phur zong zong thei ani lawa rela tanga bu fai hi lan thak harani chuan poisa thanem tak an choi angai thin ni in a soi wagan khathe trak paruk phur tok vel ni in a soi buka MP chuan ama a pathian ni a rel bu fai phur alo thlena lan thak kong har satna an nei thin chu an nei to lo ti soin ma se an lot thei hnuwa rel hi pathian ni alo thlen ngai to lo ni in zona achang ani Food Corporation of India how to te soidanin tundin hmunah bu fai metric ton sing khat sanga zanhi samrok pakhat point panga pathum pasare chu Mizoram sarkar hnen an hlana an kudama quintal noi khat sing sare sanga zanga somkwa an nakol mek ti an soi Sairang le khozola go down an sakzo ani chuan Mizoram a tharia ta tanga thlakwa ei tur chu an che khol thei don ni in an soi bokani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni